bukannya gua kejem. Gua ini jaga amanah warga. Makanya lu kerja yang bener. Iya. Ya, Lim. Nih malam lu jaga rumah Fatime ya. Cocok. Si Salim sih ini lagi pakai disuruh. Kagak disuruh juga dia mau. Banyak bacot lu. Tapi inget, jangan sampai lecet ya Fatime. Beres Mas Sabar. Sang Bango, sang Bangau, kenapa lo telak belong? Roman-romannya rumahnya sepi bener nih. Buset. Apa sih lu ketakutan aja? Iya lu ngintilin aja lu ah. Buset. Emang boleh gua anak ayam? Jedodin lu. Lu mendingan keliling kampung sono. RT 13, RT 14. Lu patroli sono. Biarin rumah Fatimeh gua yang jaga, gua yang ngurusin. Kalau lu yang jaga, kalau dia ngeliat muka lu, takut dia sawan, kagak bisa tidur. Buset. Lu kira muka gua angker? Garot lu. Udah. Sono lu ah. Ganggu orang senang aja lu. Kalau kapan gua kepret lu. Susan. Ayo, gua colok mata lu. Kagak tahu orang mau seneng. Waduh. Ini bangku naruh sembarangan banget. Gua benerin dulu dah. Ini pasti kerjaan si Entong nih. Ngeri temen ya. Aduh. Mat. Mamat. Mamat. Mama kayak mati ya. Takut banget ya Mamat. Kenapa Mama kayak ngantuk? Mat, jagain Mama kayak ngapa sih? Mama kayak aduh merinding banget, ngeri. Turu dewekan kok Mat. Bapak kan lu nggak Mat. Ya, jagain ang pintu ya. Nggak mau make, habis dingin. Oh, makan jaluk dijaga silatok kok ya. Aja kara si Entong. Si Entong jagain Mama ke ngarep pintu. Jagain. Ya udah deh, Mama jagain. Mama masuk gitu tidur. Gara-gara si Entong nih, gua mau buat pelajaran. Ini orang udah pingsan. Kayaknya kena ginian nih, ha? Pingsan nih. Apa? Tidur. Kalau udah, gue pengen masuk. Gel, kenapa lu Gel? Bangun lu. Sekarang gini aja Bogel ya. Lu lewat pintu belakang, gue lewat jendela. Iya. Yuk. Dasar anak bakar lo. Gue dibakar. Awas lu ya. Cinta. Sini, maju. Ketangkep gue jitak kepala lu. Rasain, kena lu. Akhirnya Antong berhasil bisa nanya ke orang. Satu orang kalah lu. Hahaha. Mau kemana lu?
Anak kurang ajar lo ngerjain gua mulu lo. Hah? Emang lo doang yang pintar? Gua juga pintar. Pintunya gua buka pakai selampet. Ayo maju, Hah? maju. Kejar lo. Hah? Awas lu, dasar bocah bangor. Gua bikin sate lo. Anak kurang ajar. Ayo berdiri, berdiri. Jalain petana. Petana. Mana lo, ha? Lo mau kemana lo? Tunggu lo. Sampai lo. Mana lo, ha? Lu lagi lu ya. Lo mau kemana lo, ha? Tunggu ya. Kita mau bilang pancip dulu. Deh. Tidur sini. Maleng! 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 Tong, ada apa Tong? Ada maling. Ada maling. Di mana? Oh, di dalam no. Di dalam. Buset. Nyamuk kebon. Disuruh jaga tidur. Tidur lagi. Biarin, biarin. Gitu lagi, biarin. Mana malingnya? Hah? Mana malingnya? Mana malingnya? Hah? Mana? Dia kagak tahu kali kalau gua anak rawa belum. Ya, dasar bego. Mabok tape lo. Iya lo. Disuruh jaga tidur. Rumah Pak Fatimah kemalingan tuh. Kemalingan? Iya. Yang bener tong. Iya. Yaudah deh, kalau gitu gua tolongin nyak lu dulu ya. Lu tunggu di mari ya. Ya. Ada maling, Pok. Pok, ini si Salim, Pok. Bukannya maling, Pok. Iya, Pok. Justru dia yang pengen bebasin Pok. Ngomong-ngomong, malingnya bersembunyi di mana? Salam. Kenapa ini? Maling ya? Iya. Gimana Pak Fatimah? Alhamdulillah kagak ape-ape Pak Sabar. Masuk. Ikut aja lu. Ilah bapak, dikit doang Pak, agak boleh. Tong, gimana Tong? Mana malingnya? Dalam ini nih, kotak. Kok di sini? Iya. Sudah, di sini. Buka. Hajar Pak, hajar. Hajar Pak. Lon. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Udah sampai, Pak. Hah? Jam 6 ya? Alah, supaya kawanan ge. Siangan. Cah bagus, cah bagus. Oh, cok. Tangi Mamat. Bisa awan kie. Sholat subuh ya. Ya, cah bagus. Lu ya, janjinya jagain